I pozdrav ljudi, danas vidite da Chelsea vodi na Stamford Bridgeu 1-0 u Ligi šampiona protiv Barse. Isto tako Juventus gubi protiv ne znam koga, Newcastle vodi 1-0 protiv Marseille, Leverkusen vodi Manchester City 1-0, znači svi 1-0 u Ligi šampiona, tako da obavezno bacite like ako mislite da će Barca da se vrati, City i Juventus. Ja mislim da će Barca i Juve, a za Manchester City ne vjerujem. Tako da ostavite like i subscribe i ciao!